Adom TV, Premtobre Kasee na oguso ehweno. Nene make say National Identification Authority mpanifo free na ade kroi eye jumbo so mede to so dumieni. One more premium registration services de ama Ghana card for no one matna ya voter bono east northern and afe western north mantam no emu. Ya one more semegun krata so a Colonel Peter Kwame Jansan retired. Wono and an Sasha CS head corporate affairs na one more ye word munya sabe ya one market chire e wo more Ghana card ho nsam no betimi etwa no achi so wo head office nso enkra ne kumase de no so e wo ho a one more ye ho adwuma Adom TV kase etwaso National Identification Authority Eden Krata abeto montene so a wokai manfu nyina se efri enei ya eye aye homomo obosome de to so dumienu afimpinu ene aduonum yensan mu no wonom eba be hyase aye premium registration services a wonom aso ya ahodo a wofra omantem mu bunu ene bunu east mantem mu etifido ene western north mantem mu wonom kiremu a saaso yeyi ene wonom premium centers a ewo NIA ene Cal Bank atena yekase mu e won kran ha asante mantem mu epoye ene ato mantem mu nyina no ebeye adwuma abom enwuma ahodo a saa premium centers yi ebeye ene se wonom ebredi nkan kra ni a wo register apɛ Ghana card no wonom ebetua Ghana sika no oha mienu ene aduowotwe 280 Ghana cedis wonom Ghana cards ayera wonim baabi a wode ato anasa asese no so obetua Ghana sika no oha ene edu 110 Ghana cedis afei wo biara wo Ghana card no wobepese obeye nsesan bi wom na ehu behia se wobema Ghana card foforo nso no nso betua Ghana sika no wo ha anidu 110 Ghana cedis nsesan bi a wobetumi aye wo Ghana card ne so no ebi ne se wudin no emfomso bi wo mu na wopese wo sesa se de wahihye wudin no bia na ntesa na wopese wo sesa no wo ye nsesan ye anase wodi edin ni bi ka edin dada ewo Ghana card no so afei so opese wo yensesanye ewo da wode wuwo mu baabi a wo free ya opese wo sesa no ewo Ghana card no so se bia wo ye ba anase be ma na bia wo ye mfomso wo card no so na opese wo sesa no na afei se de wotentene sitie ya wopese wo sesa no wonom a wo bepese obeye nsesa wo wonom card so no ehu behia sesa ne amai wo be hye nso premium services no wonom eye no online booking system na afei wo ankasa so betumi akohonom sika wo betua e premium services no so no e wo so utua efa Cal Bank mobile banking platform ya ne short code no *771# anase Cal Bank online mobile app wonom pese manfo nyina ehye ne nso se enya de se wo betumi edisika akọ wonom premium centers wonom mu se wo kwa kutua no wa show Ghana card no ayama enkata imu ene wonom ade atudwa se pasan hihye ni mu nyina awie a acha eye dakoro onsa ebeka wo Ghana card enkrata Colonel retired Peter Kwame Ganza ya wo ye acting head corporate affairs ena nensa ehya